Ima razloga zašto si provalio ovdje. Samo reci zašto i onda možeš da spavaš. Sjeća se spavati, a? Šta? Pa, šta i rekao? Rekao da sam služio u mornarici, gdje sam imao nesrećnu ljubavnu vezu. Šta? Da struja u mom kompatinu ne radi. I da moja žena spava sa komšijom. I? Grobar. I? I ako odem kući sad, uhvatiš ih zajedno. Znao sam da se nešto dešava. Znači, moj prijatelju, sad smo samo u te. Da, nemaš pojme koje sam probleme imao da te nađem. Now listen to me. There's an underground terrorist network active in London and a massive attack is imminent. Sorry, but the holiday is over. Brother dear, back to Baker Street. Sherlock Holmes.